Omwaka gw'2020 nubwo aba Baboda Refamu batandika kuri sente zo mu Cuju ezibarkwemesa amizi g'enumi n'ingashi artificial insemination na n'ikigenderwa cyo kongera ubwinji bw'amate. Kuri sente za American Holstein Friesians, Brown Swiss, hamwe Girolando. Entezi ntemesa amizi. Kwemesa amizi tumesa ki tukosa numi kwemyente kutemmente zitu. Richard Mugume orukora fameji erukushango muri cyarwa Bugando mu Rembo Mbara nagira ngo kwemesente zabo namizi genumi aguba rukwiho mu kitongore cya Ulasi kibahwerire munonga okutungente z'amate zibabire nibenda. Mu kwemesa amizi tugobere mu bintu byinshi. No genda event achani wale nkaza TikTok videos no event za Girolando zir Brazil ashiyo noza kuza Brazil gure enumi hatenteze kujanza zigeza amana munonga kandi ziri kusera toka importing ni mukuruga Brazil naba farmers bitu bo muri agency ya Western Uganda churuhura kazoka sharimbara isinjiro tubakagizire entezo kuza aha percent higurunka 10 ngugure enumi so nchanguha okuza hariyo kagura ya mizigene mejo agateko munte yawe hatoka upgrading amate na size na no kuguma kwente. Hata hari Baboda Refamu nubakamente mushanje zonka ezibarkwiha muri tigani komene mweza mate kandi enteri kukiza y'amate ne kamwarta 36 buri izuba omuri so kwejumbiro mukuri sente z'amate kandi zo murembe nayitengo kubanza yatebekana safamu ye obwe arukuhinge byo kurya bitarukushana ebyarije kuzirisa ecamana munongo muri isa nana yitaga byo kurya no wasa kugira breed nungiyente konke bure kuhaga wowe nebyo kurya ekibingo urinyankokore ejubwe aningashe bicowe wano kibasa kuhinga bicoroka bitera rente ugakoresha kweta silage urinyankokore na nejubwo karwanika ugakoresha kweta hey ngoko kurebe ibinyansi bite bikira ejo hey niyo urinyankokore rutawine mu bikamba bye byinji harimo centrosema harimo glycine harimo glycidia harimo akakamba ko barukweta ngo ni silatro nebiretere kirisa omunte shiyeta kasa kufuna mbinyasi. Mugume nashobora nko kuba rukwemesente zabo na no kuba rukumanya ngo nezenda kwema ke kuza hiti akasheshe usually tantu kama mwana leta yahaya aribente nejuga areba negezo futembe zindi ne leta mizi amatako gayo ngari ukura uribente nebangara ne hurikiriza hato mwanyote gente nende so ekibaru kweta ngo ni na rotation ya hit kurgasha munana kuzasha 12 itutenteke kuzahita mukasheshe sha 12 tujemesa sha 10 enyene zitakazire nazo hino bwire bwazo obar kuzemesezaho kandi nazo hino bumanyiso buzurukoreka zitandika kuzahita nyina zitu aha myezi 10 aha myezi 11 12 mwaka so kuzahita nabo tukuzemesa tuzirekaza banza syo mugongo zasya amani hashiri chiro bitano so no shanga tuzukuzemeseza ahari chiro bina bushata 5 kuzara bitano kugira ko kubana ingana tuzukora ckwingana ubwo buri winzozereza myezi 16 nebemerezo kamente hari kubura ya meza 3 gonke kazara dere nyina kwerukheza kuzarwa bacherezo muhondo kandi nubagita n'umwanya go muyonjo nashobora ngo bakabanza kuteganisabwa umukweme sente zabo ngo bita bisitongore cya Ulasi bakabashomesa ebashemerire gukora tutegura mizi hari ya Ulasi tugateka umfrasika yitu tugebiciramo tubantumanya umfrasika yitu ero nitrogen abo kugira ngo amizo mwene gafa umwobo utakushimanya ngo amizi gafire agumuntu waye takutera mu umuntu yawe so ati twatu ina mizi gitu tugebicire twatushorire ni mizitu akwantu twineza record uzo kwereka ngo ente kuko reje na kagondo ishoyo mbageta Superboy ni Girolando hati tukawasa kosa miza ga Superboy ugateka omunteje twatu ine file burinta yayema tubika record zayo zikwereka for example hano yana hakwereka ngo agent tweta prite twagiteka menu me bakweta Girolando ya miza go kuzaze nyena bakweta Arvo so umhara turi guteka mu
abo ariko dizenzi bantu guiding abishitongore cha Yurasi binembe zente z'umurembe urukwenda kwejumbiro mu kurisa ko murembe nabasa kubashikira kugira ngo abanzi yagira information ninga sho kumanya ahamizi agakuza kuteka umuntu yeye bishubwe ente yaza hiti akasheshe umushaho mutera shazinga kandi shi kumanya umushaho wanje una yeta kuza kunyemese zente kwenyini ya mizi yagatekamo no kushanga ente yene shamba guza umushaho tayine kurashi yagira mu eti yanatekamo yaterebuka kuri ati kwantu emisoko munda fitahamo ko kwatero ko mundo matako none uhuranye nenda hansi so kari kagani wakatasyamo no kwano urankata mbwe nente yawe yetaro mukurashi mwagikomeraho mu open area ingashkurashi yawe nezana neyihindurira mute hato mushanga yategana so mushaho omukujemesa hatikiretero muyagaruza ekitongole kya Yurasi kyehireyo okutungura omutindo gw'oburiisa mu Uganda okurabira omukuhereza abariisa embeho nungi zente zikyokire kandi ziruhukamu amate mingi hamwe na n'ez'enyama aha bwa TV West and Elias Ratugusa. It was from CRV.